درود. اخبار مهمترین روز را از استودیوی رادیو آزادی شهر پراگ من شهلا گلخوجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه امروز در دوشنبه هیئت‌های دولتی تاجیکستان و ازبکستان توصیه رفت و آمد و همکاری‌های میان دو کشور را بحث میکنند. سفیر روسیه میگوید جنجال شرکت‌های هوایی روسیه و تاجیکستان مایه سیاسی ندارد. باید راه‌های حل برون رفت از این حالت را جستجو کنیم. و آرزوی پیرانسالان قزاق از توجه بابای برفی دور نمانده است. با خواست خدا دوست شوهرم مکتوب شما را خواند و برایتان 100,000 تنگه فرستاد. امروز یک هیئت بزرگی حکومت ازبکستان تحت سروری معاون نخست وزیر این کشور رستم عظیموف به تاجیکستان آمد. این هیئت با شمول نمایندگان وزارت‌های ازبکستان در جلسه نوبتی کمیسیون بین حکومتی عاید به سودا و همکاری‌های اقتصادی در دوشنبه اشتراک می‌کنند. راجع به موضوعاتی که در این ملاقات مطرح می‌شوند مردان محمد تفصیلات می‌دهد. در نشست کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و ازبکستان توسعه همکاری‌های اقتصادی تجارتی، تشکیل کارخانه‌های مشترک، مسائل مربوط به نقلیات و راه‌ها و آب و انرژتیکا بررسی خواهد شد. شیرالی گنجالزاده وزیر نقلیات تاجیکستان به رادیو آزادی گفت در جریان این کمیسیون مسئله علاقه اتومبیلی و باز شدن راه‌های ارتباطی میان تاجیکستان و ازبکستان نیز بررسی خواهد شد. این علاقه ها در سال 1992 گسسته شده و تا حال میان تاجیکستان و ازبکستان روابط اتومبیلی وجود ندارد. حالا لایحه سازشنامه درباره مناسبت های نقلیات اتومبیلی میان تاجیکستان و ازبکستان آماده شده و امروز در جریان کار این کمیسیون این لایحه بررسی خواهد شد. با گفته شیرالی گنجالزاده سپس این سند حقوقی از جانب مقامات تاجیکستان و ازبکستان در سطح وزیران نقلیات یا وزیران امور خارجه این دو کشور امضا خواهد شد. دفتر مطبوعات وزارت خارجه تاجیکستان درباره امکان بررسی مشکلات ویزا میان این دو کشور ابراز به اطلاعی کرد. اما قبلا منابع حکومت‌های تاجیکستان و ازبکستان از احتمال صادر شدن مقررات ویزا خبر داده بودند. از جمله تاکید شده بود که پس از سرگیری پروازها میان تاشکند و دوشنبه ممکن است مسافران ویزای این دو کشور را در فرودگاه این دو شهر دریافت کنند. در نظر است فردا 28 دکبر رستم عظیموف معاون نخست وزیر و رهبر هیئت حکومت ازبکستان با امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کند. مردان محمد، امرالدین عالیموف، آزادی، دوشنبه. سفیر روسیه در تاجیکستان روز 27 دکبر در یک نشست خبری همکاری‌های دو کشور را خلاصه کرد. ایگور لاکینفرالوف از جمله به موضوع قرضداری سانکتودا یک میزان بلندی‌اندازها و هوسمندی روسیه برای استفاده فرودگاه عینی داخل نمود. همچنین سفیر از جنجال هوایی میان مسکو و دوشنبه گفت که این تنش‌ها در چند روز اخیر باعث سرگردانی ده‌ها مسافران تاجیک در فرودگاه‌های روسیه شده است. عبدالله اشرف در این نشست شرکت داشت و جزئیات بیشتر دارد. نشست مطبوعاتی سفیر فوق‌العاده و مختار روسیه در تاجیکستان ایگور لاکینفرالوف در سفارتخانه این کشور در شهر دوشنبه برگزار شد. در این نشست مطبوعاتی که خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان شرکت داشتند، خبرنگاران دایر به مسائل گوناگون سوال دادند. رادیو آزادی از جمله از جناب سفیر دایر به مسئله بحثی جانب تاجیکستان و روسیه در مسئله پروازهای شرکت‌های هواپیمایی پرسان شد. ایگور لاکینفرالوف در رابطه با بحث اخیر میان تاجیکستان و روسیه در رابطه با پرواز شرکت‌های هواپیمایی گفت مسئله اصلی قضیه مذکور این منفعت‌های تجارتی است که سر زدن و باعث نافهمی‌ها در میان دو کشور شدند. پрошел первый раунд консультаций. دوره اولی مذاکرات در این رابطه به نتیجه انجام یافت. اینجا البته بعضی منفعت‌های تجارتی رو زدند، ولی مذاکرات باید ادامه یابد و منفعت‌های دو جانب روسیه و تاجیکستان باید به اینابت گرفته شود. امکانیت‌های ما برای دست یافتن به سازش تمام نشده‌اند. ما شریکان استراتژی هستیم و باید راه‌های حل برون رفت از این حالت را جستجو کنیم. обеих сторон, и Таджикистана,
и Российской Федерации. همچنین در این نشست خبری خبرنگاران از جناب سفیر در رابطه با تقدیر منبعث فرودگاهی حربی هوایی عینی در کنار شهر دوشنبه پرسان شدند و جناب سفیر افزود که روسیه هوسمند است با جانب تاجیکستان یک جای این فرودگاه حربی را استفاده کند و در حال حاضر با گفته سفیر متن یک سازشنامه بین جمهوری تاجیکستان و روسیه در رابطه با استفاده یک جای فرودگاه عینی الکی آماده است و در حالت موافقه با جانب ها قرار دارد. در این نشست همچنین خود سفیر در رابطه با مسائل اقتصادی نیز دخل کرد. او از جمله گفت هنوز هم مسئله پرداخت قرض نیروگاه سنگتوده یکی با سرمایه روسیه در تاجیکستان ساخته شده است حل نشده است و همانا شرکت برق تاجیک به طور سیستموی پول برق این تولید کرده این نیروگاه را پرداخت نمی کند. همچنین سفیر در رابطه با میزان بلند اندازها در تاجیکستان گفته گذاشت و با گفته سفیر شرکت های روسی در تاجیکستان از میزان بلند انداز تاجیکستان اذیت میکشند تا حدی که درآمد آنها از اندازی پرداخت میکردشان گاه کمتر است. سفیر گفت در رابطه با این موضوع در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مسئله گذاری کردند و امیدوارند جانب تاجیکستان در این رابطه چاره‌های خواهد اندیشید. عبدالله اشورов، شادمان یتیم، رادیو آزادی، دوشنبه. барномаро идома медиҳем. Президенти Тоҷикистон аз кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ хост ки ба масъалаи ҳифзи марзи Тоҷикистон ва Афғонистон аҳамияти бештар диҳанд. Эмомалии Раҳмон рӯзи 26 декабр дар шаҳри Санкт-Петербург дар ҷаласаи сарони кишварҳои узв ҳифзи ин марзро тадбири муҳим дар мубориза алайҳи терроризму экстремизм ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ донист. Бо ишора ба тағйирёбии вазъи сиёсиву низомии ҷаҳон, президенти Тоҷикистон даъват кардааст ки кишварҳои узви ин созмон ҳамкориҳои худро қавӣ гардонанд. ҳоло рӯ меорем ба Қазоқистон. Дар ин кишвар афроди солманд ба бобои барфӣ нома менависанд ва хоҳиш мекунанд ки дар соли нав барояшон доруву либос ва хӯрокворӣ тӯҳфа биёрад. Ин орзуи пиронсолонро ихтиёриён аз як созмони хайрия амалӣ мекунанд. Дар муддати 7 сол ин ихтиёриён ҳеҷ нафареро ки дархости кӯмак кардааст ноумед насохтаанд. ин дору барои дарди сар кӯмак мекунад. инаш барои фишорбаландӣ ва дарди дил хуб аст. қуттиҳои дору барои Анна Ивановна мушкилоти зиёд эҷод мекунад. ӯ ки 92 сола аст аз бемории қанд ва фишори хун ранҷ мекашад ва маҷбур аст қисми зиёди нафақаашро барои дору сарф намояд. имконияти хӯрдани ғизои дилхоҳ барояш кам даст медиҳад. барои харидории дигар лавозимот умуман пул намерасад. ягон хеши ӯ дар ҳаёт нест. ҳафтаи як бор кормандони шуъбаи иҷтимоӣ барояш хӯрок мехаранд ва манзилашро пок мекунанд. яке аз дӯстонам ки ҳамсол ҳастем гоҳ-гоҳе бароям занг мезанад ва аҳволпурсӣ мекунад. худаш барои хабаргирӣ омада наметавонад. мепурсад ки ҳоло ҳам зиндаям. ман мегӯям бале, худо умрамро дароз кардааст, ҳанӯз медавам. ихтиёриён ки суроғаи ин бонуи пиронсолро аз шӯрои собиқадорон пайдо карданд, ба ӯ машвара доданд ба бобои барфӣ нома нависад. аз он вақт мардуми хайрхоҳ ба аёдати Анна Ивановна меоянд ва хӯрданиву дору меоранд. орзуи солинавии Анна Ивановна оддист: ангишт барои ҳаммом. ман хеле мехостам, аммо ҷориб нест. бояд аз бозор бихарам. ҷевони ин манзил дар Алмаато низ ҳеҷ гоҳ аз дору холӣ нест. дар ин ҷо Батима Кипшакбоева бо ҳамроҳии писараш Алмос зиндагӣ мекунад. Батима Умаровна мактубро ба унвони бобои барфӣ барои писараш навиштааст. Алмос маъюби дараҷаи якум ва гирифтори фаромӯшхотирӣ аст. 10 соли пеш пойҳояш дардманд шуд. беморӣ авҷ мегирад ва тарафи чапам аз кор мемонад. ман аллакай баланд ҳарф задан наметавонам. ман шармам меояд ки тамоми умр кор кардам ва якбора ба ин ҳол гирифтор шудам. нигоҳубини писар барои ин зани солманд хеле мушкил аст.
барои ҳамин батима умаровна аз бобои барфӣ хоҳиш кард барои сабти номи алмос дар маркази махсуси офиятбахшӣ кӯмак намояд. танҳо каме маҳз мекунам ва ӯ дигар рӯзи дароз беҳаракат хоб аст. дар ҳамсоягии мо марказе фаъолият мекунад ки дастгоҳҳои махсус дорад ва бо беморон ҳаракатҳои варзиширо анҷом медиҳад. бо хости худо дӯсти шавҳарам мактуби шуморо хонд ва бароятон 100 000 танга фиристод. барномаҳои батима кипшакбоева ва анна ивановна ва ҳамчунин садҳо ҳамин гуна сокиноне ки дар ҳолати ногувор қарор доранд барфакҳои ихтиёрӣ аз лоиҳаи ман дар паҳлӯям расидагӣ мекунанд. имсол онҳо тақрибан 2000 дархости кӯмак дарёфт карданд ва ба мусоидати афроди хайрхоҳ орзуҳои ниёзмандонро амалӣ менамоянд. бармегардем ба тоҷикистон. бо гузашти солҳои зиёд аъзои як гурӯҳи замони маъруф дубора ба ҳам омаданд. западный квартал ки солҳои 90-уми асри гузашта ҷонибдорони мусиқии рокро дар толорҳои душанбе ҷамъ меовард, дигар бора бо нақшаҳои баландпарвоз вориди саҳнаи ҳунар мешавад. сарангези наврӯшо бо барномаҳо ва таронаҳои ҷадиди ин гурӯҳ ошно шуд. Былое, что было когда-то, кануло в прошлое время. Добрая старая сказка, в которой мы с тобой. баъди 15 соли хомӯшӣ дар арафаи соли нави милодӣ гурӯҳи замони маъруфи западный квартал бо нашри як оҳанги нав аз бозгашти худ хабар дод. гузаштаҳо ном дорад ин тарона ки бо забони русӣ суруда шудааст ва дар он овозхонон алишер холиқназаров, жанна шайнян, ален шоира, олим ширинов аз гузаштаҳои зебову хуби худ қисса мекунанд. паёми аслии оҳанг ҳамин аст ки гурӯҳ мехоҳад шӯҳрати қаблии хешро баргардонад. соли 2016 барои ин гурӯҳ ки 15 соли пеш замони нооромиву мушкилот дар кишвар аз ҳам пош хӯрд, соли тавлиди дубора ва пуртаҳаввулот буд. онҳо дар ҳамин сол албоми нави оҳангҳои худро пешниҳоди мухлисон карданд. ин албом хотираҳои кӯдакӣ ва ҷавонии мо буд. солҳои 2003-2004 солҳои мушкил буд. дар ин таронаҳо ҳам падару модаранд, ҳам дӯстони гумшуда, ҳам бародарону хоҳар, ҳам умеду садоқат аст. мо хостем як албоми ҳаётӣ ва самимӣ омода кунем ва аз ишқу ошуқӣ нагуфтем. бо таҷрибае ки дорам фикр мекунам албоми муваффақе ҳам омода шуд. таъсис ва авҷи шӯҳрати западный квартал ба солҳои 1996 рост меояд, замоне ки гурӯҳе аз ҷавонони тоҷик дӯстдорони рок гирди ҳам омада тасмим гирифтанд бо ҳам дар олами мусиқии тоҷикӣ навоварӣ ворид созанд. ин ҷавонон аксарият дар созмону ниҳодҳои мухталиф кор мекарданд ва мусиқӣ фақат як шуғли дӯстдоштаашон дониста мешуду вақтҳои берун аз кор бо ҳам оҳанг эҷод мекарданд. алишер мегӯяд мусиқӣ барои онҳо фақат як шуғли дӯстдошта буд, на манбаи даромад. бинобар ин дар он замон натавонистанд гурӯҳро ҳам аз парешонӣ наҷот диҳанд. вале дар ниҳоят баъди солу талошҳои зиёд 13 аъзои гурӯҳи западный квартал гирди ҳам ҷамъ омаданд. мо тамоми ин солҳо талош мекардем чизе биёфарем ҷамъ оем, аммо муваффақ намешудем, чун солҳо аз санъат дур будем ва ин танаффус ҳам сабаб шуда буд то ба як буҳрони эҷодӣ гирифтор шавем. билохира соли 2016 барои мо як соли инқилобӣ шуд. бо ин гузориши фарҳангӣ барномаи имрӯзро поён мебарем. ахбори бештар ва видеоҳои диданиро дар вебсайти озоди.орг ва саҳифаҳои вижаи мо дар ютубу шабакаҳои иҷтимоӣ, фейсбук, твиттер ва одноклассник дунбол кунед. то барномаи фардо худо нигаҳдори ҳар яки шумо.